svi koji gledate ovaj video ste vjerovatno subscribe-ovani, ako niste. Ako niste, rip. Šalim se, uglavnom ljudi, ako ste subscriberi, napišite mi samo u komentar koji ste subscriber i eto, pokušat ću svima ostaviti srca na komentaru. I pozdrav svima ljudi, Dinoca tu je došli u novi video. Kao što vidite, danas radimo nešto što sam mislio da ću puno prije napraviti, a ne znam koji mi je kurac bio i nisam to prije snimio. Tako da u današnjem videu gledamo ko nas je sve subscribe-o, a vi ako niste, ne znam šta čekate, znači razbacite subscribe dugme, također ostavite like na video. Ajde, evo, daću vam sekundu. Prošla sekunda, svi ste lajkali video, hvala puno. Uglavnom ne znam koji mi je kurac danas, a baš nekak čudo. Ne znam šta je danas, uglavnom nije do mene. Nije do mene, svega mi. Uglavnom, da, kao što vidite danas saznajemo ko nas je subscribe, tako da prelazimo na naš ekran. To jest, tu smo na desktopu, kao što vidite, pretplatnici 144.000, hvala puno svima. Ako još uvijek niste, subajte se kao što sam rekao. I evo, za sad ću pozdraviti najnoviji subscribere, znači Marko, Milenko, Berhat, Koca, Arkadex, Antman, Filip, Aksentijević, Ilkez, Invicticus, Marko, Emily i evo Ilija i Maki. Tako da hvala puno svima koji su subali, ali vjerujem da vas isto kao i mene najviše zanima ovaj tu dio, a to je najpopularniji. Znači kliknuo sam najpopularniji i gledajte šta mi izbaci mi lik sa jednim subom, WTF je ovo? Ok, ja stvarno ne razumijem šta se dešava s YouTubeom, ali uglavnom veliki pozdrav za sve ove tu ljude jer subali su se, a ne znam zašto piše najpopularniji, ali nema veze, hvala puno svima. Ja ljudi, ja sam retard. Ja sam gledao cijelo vrijeme subscribere sa starog studija, točnije na YouTube ima novi YouTube studio, ja sam ušao u stari studio. Zaboravite. Ok, sad smo na pravom studiju, znači kao što vidite, ovaj broj inače vi ne vidite. Što sam sad rekao, kao što vidite, ovaj broj ne vidite. Ok, nebitno, uglavnom, ovdje imamo sub count, točnije trenutni broj mojeg subscribera, koji je 144... Neko sam subo, jel moguće? Ljudi, nemojte biti kao ovaj lik što me sad iznervirao što se subscribe, tako da se svi razlazite subscribe, uglavnom da. Znači kao što vidite to je trenutni broj i ja uvijek imam pravo vidjeti na svom studiju koliko točno imam subscribera, ali YouTube je to nedavno, točnije baš nedavno, već ima dosta mjeseci. Otkako su ukinuli da vi ne možete to vidjeti, ja ne znam stvarno zašto je razlog, meni je to preglupo bilo. Doslovno na svakih 1000 subscribera vi vidite kad dobijem, tako da to je malo preglupo, ali eto šta da se radi. Uglavnom sad znate i trenutni broj subscribera, tako da svi subscribete na 150k suba, radimo 24 sata live stream, tako da eto, ne znam šta čekate, ostavite subscribe. A ovo su najpopularniji ljudi koji su subali u zadnjih 90 dana, znači gledajte prvog ovoga, gledajte ovu pičku. Znači sine, piše da se subao 28.4. Jel on normalan ljudi? Znači, ja ne znam što ovaj lik radi. Šalim se malo, uglavnom, vjerojatno je napravio što sam ja na par kanala, nakon subscribe sam se pa sam subscribe-o, pa sam prvo upalio zvonce tako da ako ne dolaze notifikacije, unsubajte se s mojeg kanala, pa se subajte i onda upalite ono zvonce tako da vam dolaze obavijesti. Uglavnom da, evo, kao što vidite Dorian je prvi. Onda ide Marquez OBR, Vexi, Tata Čiro i Nemesis, znači oni su najpopularniji u zadnjih 90 dana. Onda da vidimo zadnjih 7 dana, tu je 26 Ivan, Luka Games, D Mako, Jan Gamer i Nemanja Playdog Chose. Sljedeći period imamo zadnjih 90 dana, to je znači, smo to vidjeli, mislim da smo to malo prepročitali, uglavnom da to je to. 28, to smo pročitali, ne nismo 28, ok. Groove, OG Ivano, Stefan i Tomo King. I sad imamo dvije najzanimljivije stvari, znači ovdje će biti dosta youtubera koje ja nisam ni znao da su subscribe-ali, točnije ni sad ne znam, možda ima nekog novog za kog ja ne znam, tako da ićemo sad vidjeti, znači 3, 4 sad zadnjih 365 dana, ok, ovako, znači imamo tu Imperatora, imamo Zobru, Archera, Palketa, Laveka, Doriana, Staxa, Ultraplexa, mog burazera i Daku, znači to je prva stranica. E sad, ovo nas najviše sve interesira, to sam uvjeren 100%. Cijelo vrijeme, znači kome je subscribe-o, kome je najpopularniji subscriber od prvog dana kanala, znači kad sam stvorio kanal, da vidimo ko je najpopularniji. 3, 4, sad. Molim! What the fuck, gdje je Dejan? Ljudi, mene Dex nije subscribe. Stani, ovo ne može ovako, moram ga zvati. Alo, majmune, tebi nisi subscribe-o. Molim? Joj, sunce li ti tvoje. Skoro mi ispadne mobitel. Šalim se ljudi, malo nisam zvao Dejana, pošto on treba trenutno svoj mir. Nisam siguran koliko vam smijem reći, ali reći vam, uglavnom, bio je kod zubara i ima užasne bolove, tako da neću ga zajebavat sad, neću ga uznemiravati. Uglavnom da, sad se svi pitaju ono, WTF, zašto nek nije subscribe-o? Nije da me nije subscribe-o, znači subscribe-o me davnih dana, to se zna već. A i ako me jedan suba ikad zna da kad budem radili sljedeći show, da ću uzeti mobitel i subscribe-at sam sebe, tako da to je to. Uglavnom da, on je stavio pretplate na privatno. Ima jedna loša strana ovoga zato što youtuberi mogu da isključe da se to vidi, recimo ja sam to isključio. Sad svi oni koji sam ja subscribe-o bukvalno ne mogu to da vide. To sam isto ja napravio, to možete vi napraviti, vjerojatno neki imate to od vas uključeno. A ta opcija znači da kad se vi subscribe-ate,
da taj lik kojeg ste subscribali, točno pretplatili, ne može vidjeti da ste se vi zapravo subali na njega. Znači to sam je napravio, ne znam, jednostavno nemam neki poseban razlog, nego ne znam, to sam nakon nekog vremena jednostavno stavio i ne znam iskreno iz razloga, ali eto, bez veze sam stavio. Tako da zapravo ljudi koji sam ja subscribe-o ni ne znaju da sam ih ja subscribe-o, ali eto jebi ga, ja znam koliko sam subscribe-o, tako da to je to. Uglavnom da nekenja previše, idemo vidjeti ko nas je to subscribe-o dalje od poznatih, znači Impe, Zobra, ok, nice. Chofi, Archer, Crazy Experiment, točnije Dorian nam stari kanal, Genije, Kimox, Pavke, Lavek, Rampa. Sad ćemo ići na sljedeću stranicu, samo da provjerim šta je s Kimoxom. Znači ja tog lika nisam vidio, on je propao u zemlju doslovno. I jao, on je pao ispod 100k, ne sprdaš. Jebote, ja sjećam kad smo mi igrali Minecraft, on je doslovno imao 100 i nešto tisuća suba, ne znam sad točno koliko. A znam da je bio preko 100k, evo vidim da je sad pao ispod 100k suba, WTF. Mislim, logično kad nije 4 godine kao što ti te snimao. To mu je jedini video na kanalu i to tekstura, tako da, okej. Ništa, ajmo vidjeti drugu stranicu. Okej, tu je Jimmy Đihanović Official, ok, ajmo vidjeti ko je to. Ok, ovo mi zvuči zanimljivo, znači, kao što imamo, tu imamo neke pjesme. E sad, da li je neka produkcija ili nešto? A da, gore piše muzički studio, tako da javite se za neku pjesmu. Uglavnom da, nisam znao da me ovaj glazbeni, to jest muzički kanal subscribe-o, ali svakako hvalim. Onda dalje imamo Dorian, ok, njega smo vidjeli, Tina vs Ivan, Noke, Cigvan, Asim, snimatelj Mujkanović. Ok, da vidimo šta je to. Asim, snimatelj Mujkanović, ok, svadba. Ok, ništa, ja kad se budem ženio, ja ću zvati jednostavno ovog lika da mi snima svadbu i to je to. Žena, hej, to je video, uglavnom, šali se malo. Evo, nisam ni znao da me ovaj čovjek subscribe-o, tako da hvala također i njemu. Koliko sam skužio, znači on se bavi snimanjem i općenito, znači Valentinovo, ne znam, ono, vjenčanja i tako te proslave. Tako eto, hvala na subscribe-u i idemo dalje. Imamo Staxa, veliki pozdrav buraz za Amerikanca, Golden ITs, WTF je ovo, neki stranac ili šta? Okej, WTF je ovo. Šta je ovo? Ajde da mu vidimo najpopularniji video. Ja ne znam šta je ovo, nešto strano, nemam blage. Sine, najpopularniji video 15 milijuna pregleda. Ljudi, moj kanal trenutno ima 15 milijuna pregleda, a on na najpopularnijem klipu ima toliko pregleda. What the fuck, ok, stvarno svaka čast, iako to je nešto strano, nemam pojma šta je. Vjerojatno uploadanje serija nekih ili pjesama ili tako nešto, tako da eto. Sine, 15 milijuna pregleda na jednom videu, oh my god. Dalje imamo Ultraplexa, pozdrav svima, ovdje je Ultraplex, lol, veliki pozdrav razira, Pain Games, ok, ajmo dalje. Imamo ovdje još jednu stranicu, to je Maminjo, veliki pozdrav za Zdravka Mamića, Ivan Opa, Paki, Dario Cok, to jest moj burazer, Daka, Loki, Psiho Lucy, It's Razor, Shiromau, Gagi, gdje si Gađi. Pozdrav vidjeti također za cijelu Krok Rek ekipu. I ništa, idemo vidjeti zadnju stranicu, znači Darko Atanasović, Aca, ok, Jenny Đikanović, ok, ovo je neki isto pjevač ili šta? Ovo isto ne znam šta je, ovo je... Ajde da pogledamo video. Ok, dosta, valjda ne idem dobio copyright za 8 sekundi. Uglavnom, ovo su vjerojatno neki coveri, tako da eto, hvala puno. Onda poslije Jenny da imamo Urke, Trulex, nisam znao da me pro Fortnite player prati, znači nisam stvarno znao da me profesionalni Fortnite igrač prati, koji je osvojio, to sam gledao i live, $60,000, evo vidite, tu sam gledao i ovaj video, znači on je s kvizom, ja mislim, igrao i osvojili su svako po $30,000, tako da ovaj dečko je definitivno ponos Balkana i hvala ti puno, evo ja ne znam zašto ja tebe nisam subscribe-o, znači odite svi na njegov kanal, subscribe-ite se ako želite, baš kao što sam se, ja sam subscribe-o, evo Trulex, sorry brat, ako gledaš video, stvarno ne znam zašto nisam subscribe-o, a vidio sam te gledao video, tako da ne znam, retard sam. Ali okej, to je to, uglavnom imamo na kraju još Eldina, Mau Minu, Pepe Perfect, okej, šta je ovo? Da provjerimo. Random nešto, nemam pojma, uglavnom nije bitno. Kermanox i Mata, tako da eto ga, to su zadnji ljudi od popularnijih koji su me subali, tako da hvala puno svima, znači ljudi, došli smo do kraja ovog videa, hvala puno svima koji ste odgledali do kraja, ako ste odgledali do kraja napišite hashtag jesam. Subscribe se ako još uvijek niste, ostavite like, Instagram @dinocok, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Pozdrav! Ljepotice, skače ti tira, halo, halo, zove vira. Ljepotice, skače ti tira.